Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, idi kalman laeng apakasalitaan ni Willie nga Napoluan, ulitan taman. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tay palagip manen da papake ni mama iti panangasawak. Agtawan ak aminin manong nemi iti 31. Ape kan nung amin nga awang palaeng ti kasukat dedi imuna nga inayat ko. Manong nemi pimusay ngamin dedi ani. Imagine, idadakam palang ti college at daitin relasyon mi. Duwa nga tawen ti relasyon mi, idadda kami ti college, kini naggraduar kami, agpadpada kami nga nadaan na dagos iti trabaho kumanong, mga opisina kami. Kat nagtulagan mi idi kani ani manunemi, nga duwa nga tawen nga trabaho kami, nga gurnong sa kamtuang kasar. Dahil dati tulag. Kat pasaramit ag-date kami mano. Dinner date, maarakop ko, mabisitok, maaprusak. Ngamsang ko pa nga natagi ko ay di mano. Dadatulag mi nga, sabi tula aramiden, agkanaig. Sa akong tulagun udanen ti amin-amin na, no agasawa kamton. Siyak ti burudak kada kami nga talong nga kakabsat, manunemi, puro babae, di kiti manangek. Nga di naggraduar dan, nagtrabaho nga nagasawa dan. Si Mina naman at dan bukod da nga pamilya, at dan bukod da nga balay. Kaya lang, adayot na kay kamangan da. Dato di kapunan no apeng nga, maililiw unoy da papagi ni mama, nga maadan damatan ti apu ko kanyak. Tapno di kasta, kat saan dan nga mabannog pa nga mapan, sumarungkar ka na giti apu ko da, kada giti kakabsat ko. Wen manong, duhan nga tawen mi idi, ngagtrab-trabaho, kada di ani manong. Idi ta, nag-date kami, kunana kanyak. Mabalin tamat nga, saan nga patuluyan, di nagkinarian ta. Really sweetheart. Nagkinarian ta nga niya. Manong naminadlaw ko, nga inom lang inom idi ni ani. At ang sakit problema, tapi kahit mo agbartek, kinunak king kuana. Kahit ko, di mawartek. Tapno, naitad ko ti amin ko ken ka. Di tagayam ti bagbaga na manunemi nga oras no saan mga tungpalin deta nga karimi. Kaya gabuta di mag-inom ko manunemi. Inyang angaw ko nga inserrect ti kotsek from restaurant, inserrect ko ti kotsek iti compound ti may nga hotel. Sa dinutayantan, dinamag na. Data nito hotel. Halaga ha? Bayad ka? Sige, dadagaya man dito eh. Pakit nga saanin. Iti ababaapan na o, manunemi da hindi nga rabi. Nga pa nag-date me. Nga nakainom kami. Ison ti saan nga pa nakatungpalin ti karimi. Ti panangipainan ti amin-amin na. Ti panagpapas mi manunemi iti uneg ti hotel iti talo nga oras. Yununod kon manunemi ti amin-amin na. Nakalpasan ti muna
ibagbagana, ulitin tamampay. At syempre, gagangay ang maulit manong. Natatalong nga oras nga ron. Kaditi may kaduha ang gundaway manong nemi ad-adan ti asog ka na reng-eng ni Ani. Napapautan manong nemi ti romansami sakbay nga naitayok kami. Ti makadakes, sweetheart, ulitan tamampay. Ulit-ulit manong. Iso nga namin talo kami manon nemi iti unos ti talo nga oras. Tawaray baga nang ulitan tamampay ko na namanong arumbar kami. Darikat mat ni-extend mi. Kapag balin mi data short time kat pagbalin mi manon nemi nga overnight. Intulod ko iti balay da nga mismo manon nemi kat idit agsardingan ti kotse idada kami iti balay sangot ti balay da. Nakairot ti panangarakop na kaniyak sa nakapapaot ti panangamal na kanagibibig ko. Sweetheart, tiyak manipatan na ito nga rapi. Nakaragragsakan. As in nga nakaragragsakan. Oray siyak met kunak naragsakak met. Kadyak malipatan na ito nga rapi. Iti makaawid ak dito yan manon balay, manon nemi inturog kon, talaga nga nabanugan. Ring ti cellphone ko, manong nemi, tinang riing kanya. Ni Ani tumutawag. Sabi nga na, siyempre, good morning. Hello, Ani, sweetheart, good morning. Saan na siya ni Ani, iho? Siyak tayo na. Siyak ni mamang na. Ganda ito yung cellphone ni Ani, tinaraman ko. Na parang tawag kang ka, tapos masapulat mo. Anya, tinampere mo dito, ikat isot in dial ko. Sabi ko sa boses yun, ha? Nana. Lepas ko lawan na hitay nga nagsangit, nagtungaw. Kinusawin. Awanin ti anak mi. Natayan ni Ani. Manong nemi. Kasla nagtupak ti langit, ti lubong kaniya. Nadya manong nemi tinapasamat. Isumitlay nga nakaragragsak ni Ani. Isumitlagayam nga kinayat ng adan mapasamak ka na kami. Isumitlagayam nga pinaulit-ulit na. Kapag dahil agayam, tiyumunakin maudi. Nga pa nag-sex me. Nariingan da kanulaingan manong nemi natangkanin ni Suna. When? Saanin ko mang angis? Kat posible manong nemi nga naatake Suna. Noong pa ako matamuda nga sakit na iti puso unan niya man. Nabangungot. Gabuti sobra nga nagsak na ako nagtinakam ko. Diyos ko. Ado nga luwak tinagarubos iti dahit nagipupusay iti first and last love ko manong nemi. Nga dati kapuna no apay nga idi manipod idi aging gang agtawan na kuno iti 31 ket awampay iti nakalukhat iti puso. Kaparang anyak manong nemi awanin ti kasukat pay ni Ani kanya. Ngam dagdagan dak na papakin ni mama. Lumakay kan, iho. Lumakay kan. Itulok mo ka di ngaglaklakay ka. Maro. Manon nga tawon sipod na tayo di Ani. Pa, ore kayat ko ti mga asawa. Noong mo mati asawa eh. Kat agaram ka manin Nakadaro di kitang krusonada king ka. Pumili kan kadakwada. Mat nga ti mapili kadakwada. Intun ka ano nga ron, nga takasukat na di Ani? Check tula mo, papa. Mama. Anya tamuyo. Baka intun bigat. Sanga bigat. Kadadantun iyam amok ka na kayong kasukat na di Ani.
Iti may isang malem ti Domingo manunemi awan ti maobra. Ado man ti kita kaopisina ka mga awis kanyak manunemi para iti inom. Mas laong ganas ko. Nagmaymaysak manunemi nga nagjoyride. Aging ka nga nakikinursonadak tinapan iti may isang beach resort. Napagnak iti igid ti baybay manunemi aging ka napanunot ko tinapan gimatang iti beer. Sa gimatang iti pulutanak nga mani manunemi. Nagpagnabagnaak kabayatan nga minuma, kabayatan nga napraping ko ti agpulutan ti mani. Yang napupuutan manunemi nga adda kayo man iti kaamyananan nga paset ti beach resort. Agsubli ako man manunemi. Iti ayan di kiti cottages. Idi takaslad na mangig ko. Iti dahi nga cottage. Kasla ibasa na nagak manong sangit. Agsang sangit. Babae. Ibasa na nagak pa'y. Kat babae nga agpeso ng agsang sangit. Nakatugaw. Sana imudumod ti ulo na iti lamisaan. Iti center table ti may isang open cottage. Agan anong ugmanong na imi. Hamat nga nakatupis. Naka-t-shirt, nga nakapantalon, nga naka-rubber shoes. Manong na imi, didug ti buok na. Nagwakaray ti buok na. Nagpadlawang. Implastar na tinagtugaw mano. Inornos na tinagtug na buok na. Nangala ti napkin na tissue manon naming adda iti abay na. Pinunasan na manon naming digiti luwana. Mabaling ka diti mangisturbo, iti panagsangsangit mo. Miss Beautiful. Sorry nun isturbok ti panagdramam. Nagdram-drama kan sa. No, umatal talaga ka, perbing nalaing ka ang sangit. Maaros matirik na rin kita buyak yung no, artista ka kuma. Mabalintag tukaw ti asidik mo? Hanggang kung uni man, nagtugawag na talaga. Ada nga may isang metro, 1.5 meters ti bayat mi. Nagtugaw iti pungto na iti daya. Nagtugawak mi iti pungto na iti laod. Pagamam nagsangit man, nagsangit ba't manin eh. Inapot naman yung tirupa na manon name kat aga nag-ug manin. Pinalubusak lahing manon name nga nagsangit. Kaya di mariknakon nga nagmayma nagkalman tirik na sinulsod ko. Abing sagsangit ka. Sangsangitak dati. Boyfriend ko. Boyfriend mo. Apay. Apay nagsangsangit ka kabut yung boyfriend mo. Apay natay di boyfriend mo. Anang ron. Nananod yung boyfriend mo, apay sangsangitam. Magsangsangita kabut yung sinaktan na. Sa ginawa tinagam ko, dinaramid na. Nasagit tinakam mo, itinaramid na. Ano naramid na? Kasi kukid din sa bali ng babae. Nasakit tinakam mo, gaputa nakasikog, di boyfriend mo, iti sa bali ng babae. Uwan. Nasakit tinakam mo, apay nga saan nga si kakuma, ti sinukugan na. Pay napasamak mi. Ay, virgin ka pa. Uwan. So, ang sakit tinagam ko.
Kahit na ngayon ti anak putot. Apil nga siya ti sinikugan na. Baka dimot ngayon kayat Ada tulag mi. Sa ako tulay iptan ti bagik. Yung malpas kami ngagkasar. Di na ba't nga ijaya ti kasar kanyak. Tapno manugot ak kuman. Tapno may pay ko ti amin ko. Tapno siya ti masikugan na. Tapno magkita ng sikog ti sa bali. Nasakit ka no tinakam na manong name tada yung boyfriend na ket nakasikog iti sa bali nga babae. Kadadadan di pa nagsangit na manong name inasit gakon. Wain, inabay kon nga mismo. Ket gapo manong name ita sarsarapaan na ti ulo na dagiti dakulap na ket inyapot na nitirupan. Nakadumog siyempre. Inaprusak met ti bukot na. Agas panangalalay ko kinkwana. Saan ka nagsangit? Ka nagsangit. Awan ti maitulong ti sangit kang ka. Ore sangit ka nga sangit. Ore maibos mo ti luwam. Saan mo nga mababawi pa iti napasamak? Nangarot karamidek. Tapno saan nga sakit tinagam ko. Iti kasi ang inaramid na. No, din mo kayat isuna. Hindi nakabatin kayat, di sumapol kan ti sa bali. No aniyaman ti gapunan no aping agsangit ka, di dyan matatagas na. Apa iso lang ti lalaki di tulubong, baka gugwapo aking misuna. Ana? Baka gugwapo aking misuna. Una, gugwapo aking misuna. Matlagayam, amat unay gwapo isuna, gugwapo akmo. Samay sa, no nakasikog isuna, no anyat inaramid na, aramid ng metap no mabalas mo. Ana? No anyat inaramid na, aramid ng metap no mabalas mo. Mangsikog ak met? Sika kumat mangsikog. Sika at pasikugan. Luklukon nak mo, sir. Kakaluklukuan. Willie tinagan ko. Ketsi ka. Mildred. Punasan mo na kitro, ha? Karahasak tibang punas. At itisyo. Nung nagpintas ka sa kagsangit, pintas ka ni. Oo. Mayat na bibig mo. Loko rin yung boyfriend mo niya. Di na naurayin nga kasar kayo. Di namat ibaga nga, will you marry me? Kuna na kumaya. Kumaaser. Willie tinagan ko. Motaw mon? 22. Mayat. Ano't mayat? Tayo anti-wete yung tinatawin mo kentawin ko. Pumpiang lihim. No? 31 tawin mo? 22, 31. Ha? Maginam ka nagsangit. Agkatawagan. Pagpagkatawagan na kung ngamin. Talaga nasagad tinakam ko eh. Huwag sangit ka man eh. Alala, iyara ko po kanyak na sangit mo. Imudumod mo na ito rupa yung timarokong ko. Kasta, tapno maprusak matibukot mo. Maamluyak ti atidog nga buok mo. Sige, nagsangit ka lang. Nagsangit ka lang. Ibusam, sakit tinakam mo. Alam. Nagsangit nga talaga manong manan, naglengag sangit. Nga umar-arakop maten kanyak manong. Kaya arakopag mata. Hindi, tanalpasa nga nagsangit. Rimukat. Pasensya ka na, sir. Okay lang. Okay lang. Nagyaman na. Ano turumay nga pagyamanan? Inasadgan na, kinasarita na, binagbagaan na. Nuawan ko mati masideg, no saan kayo masideg, di. Nagtultulo at panagsang-sangit ko. Abay nga, may mesa ka dito eh. Kahit kung nga may mesa, tap na makalipat ha, nga madi sabol mo da kaduam ha.
Masansan ngamin nga ag-date kami ket igid ti baybay ti panami. Kasanod nga malipatam. Mapangkamot ka rin iti nakalalagip na lugar. Ano ko nami tayo nga solusyon na, sir? Really? Ano to, ko nami tayo nga solusyon na, Willie? Tapno makabalis ka. No, inaramid niya boyfriend mo, aramidan met. Sumikugak, anak mo na lalaki. Di pasikug ka man. Mayat nga ta? Kawan, kahit mo lagi di. Sino ko mga mang sikug kanyak? Si kamat anak ko na kanyak, nagkukuwapo akong ti boyfriend mo. Takayat na kading around. The question, no kayat na? Diyak man mo, dakas la. Nito nga ron, adamat hotel dito nga beach resort. Di natin hotel. Si katag bayad, nagkawan na at loko ka, tsak na babae, tsak na lalaki, tsak na bayad. Ito nga ron din. Kasla sa anak pa lang nga mamati, manunimi nga naalukoy ko tiriknan. Nga mapay rumbeng ka, di nga tutupak dito yung babae. Nga agsangsangit, kad nga po ti sakit tinakim na, kat ipaay na kanya, ti bagina. Ganit mapaspasama kang kawili. Kaslasang kang intelihente. Na kung nagtinakim kumanong. Ngayon kursunada. Sa di ba nang ibaga na nga virgin pa ilay? Apagid di nga saan? Apagid di nga saan? Nagsapsapulak gayam. Kadadatuyan ti may isang virgin nga babae. Sumrek kam nga rod iti kwarto ti may isang hotel manong nemi ket idi agtugaw iti iking ti katre manong nemi nagsangit met manen. Nasakit na talaga tinagim ko, sir. Isungarod ko nak, no anyat inaramid na balsamat. Tapno may katisakit tinagim mo. Kasta adi, wine, balin-balis ka rod. So nga, kinunak manong nemi ket inuksob kun ti t-shirt na. Inikat kun manong nemi ti brala. Ket dito'y manong nemi ti muna nga tiniradak dagiti duwa nga mansanas. Sir, really? 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 Talaga, lumalpas to na. Awan to't sakit na agam ko. Wen, lumalpastan. Kinunak agad siyempre manong. Maragsaka na ka siyempre. Kinis, nagbanglo, nagpintas ti pamagina. Nangrunod ikatekon ti pantalon na. Idi maawamatan manong nemi ti arwata ka nagpadpada kami nga lamo-lamo. Idi aggab-gabbo kami manong nemi. Pero mi manong nemi nga rinenek ko isuna anag iti romansa. Subli-subli ak iti ngato iti baba. Kasta o na ti asok ka na reng-eng na manong nemi aging nga binurak kun ti kristal. Nagpigsat pa nagaray naman. Nga mana, inanusan na tanya nga rod. Wan, nagagasgasat ak kunakta nakasarag ak itikas kan kuha na nga virgin. 22 years old. Apagapaman lang, dadi pa nagaray na ngimidita bumaybayag, manon nemi, balbalsan namaten, dikitin pa nagkabalyo. Aging kang pagpata kami nga naitayok manong naggadan kami nga nakadanon iti alimpatong. Naganang anangsab kami, nag-al-al kami, kat idi agkirpan ti anal-al ken anangsab. Nikit agsangkit ba't manin? Ganat kasangit mo pa eh. Nasakit lahat na tinagam ko, sir. Di kasi inaramit na nasakit tinagam ko. Nasakit pala tinagam mo. Akin ta, ulitan tapay. Ha? Ulitan tapay. Tapno may katisakit tinagam ko, ulitan tapay, sir. Uy, ulit-ulitan ta. Di ba kadakas manong nemi nalpasan the second round? Nagsangit matmanan.
Anak palat kasangit mo. Nasakit lahat nakam ka, sir. Ore no, naulitan. Ore no, nagganas kamet. Nagmayat nga ron. Nasakit lahat nakam ko. So nga ulitan tamampay. Sige, hanggang nga kabailakpay. Namintalon manong Nemi. Namintal. Nabayagbat ka din na. Manong nga minutos. Kasla agin ina na. Tunog ko, nagsangit mo't manin. Nagsangit ka mo't manin. Nasakit lahat na tinagam ko, sir. Wala nga namintlon. Ipabinbatan, sir. Barbaring no, ito nga nasakitan tinagam ko. Yung karigatak anong Nemi. Ano man pa sana ka nakakondisyon. Kakaiso na nga nakasara kag tigas kang kuha na manong Nemi. Kasla ka rin ay diaaning nga sakti mo na, di ba? Nalpas di ba yung kapat? Awanin. Among ulitin. Hantang ulitin. Awanin, nagsurrender ako. Ana, sangit ka lata? Oo nga din sa bali nga solusyon na, sir. Nasa anong di mo kayatin nga maulit? Tapnuhan ang agsakit tinakim mo. Pakawan emon. Ana? Isod ka po na nga nasakit tinakim mo, tatham mo pa'y napakawan di boyfriend mo. Ore tandakpagtan. No saan mo nga na uray di boyfriend mo, nga nang ibaga ti will you marry me. Siyak ti mang ibaga. Will you marry me? Kasar na? Kawan. Tasa mo ka din isang petibagim. Ijibalay mi, kalpasan nga, naitid mo namimpat nga gundaway. Tibagim? Siya ti lalaki nga saan nga takrot. Siya ti lalaki nga muk nga sangwen ti responsibilidad ko. Ngam ti question, do you love me? Mildred, do you love me? Apay nga saan ka makawani? Sika, sir. Sika, palat mo ng mangibaga, ah. Di ko masyak. Amom, saan ka kumangin na sitgan? Saan ko kumangin singasing na ito kang kang solusyon ti problema? Saan ka kumanga? Tinagikwa. No awan ti ayat na marignan. I love you, Mildred. Oh. Ano mat sungbat mo? Pakawanan pahingo mo na dyan, boyfriend ko. Hindi ka pala pakawanin. Hanin na, bagamlatan. Natnagan dyan, boyfriend mo? Alan, sige, Alan, si papakawanak kan ko na. Unang sam pa nga di mahawat ti pamakawan. Di tawagam. Dito cellphone mo na yun. Tinawagan na ngagpay sumano yung speaker mo. Hello? Mildred? Alan? Apay timawag ka. Di mo di kaya tagpakawan kanya? O nagpakawanak saanan nga may babawi pa tinapasama. At sungsung bata kung kang kuwana. Iso trumbay ng kasal ko. Lagpakawan ka amat lang at numapakawan ka. Hanggang balin ta at kasukat mo. Hana? Nagaliston. Naipay ko pa yan tinamimpat. Tibagik kang kuhana. At daham ita dito yung hotel. Aga-angaw, sana kagang angaw. Ano, nagpakawang kan, tapno mapakawang kan. Tapno, no mapakawang kan, matang nga nasakit tinakim ko, itinaramid mo. Ureta, inaramid ko, met. Kahit mo sawin, kuhain. Ano, nagpakawang ka na. Sige. Pakawanan na. Okay. Si papakawan akong kengka. Sabi ko gragsak kayo, iti babae nga, naikari para kengka. Kahit sabi ko tanaragsakak tumat iti sidong ni Willie, nga mga asawa kanya, kahit na kung asawain.
Nalpas ko ng inaramid, pinakawan kon. Kalpasan nga nagpakawan, ti ex ko. Doble man nga bagati, I love you. I love you, Mildred. I love you too, Willie. Willie, ulitan taman pa'y. Ana, ulitan taman pa'y, nagmayat gayam. Kaya ana pa'y nga ba't nga rod manong name kit inulit mi ah. Kalpasan na manong name iniyawid ko ni Mildred dito'y balay. Kat mas daw da papaki ni mama. Ne. Itala bigat nga bagami keng ka nga mga asawa kan kaya damat tandagos kinsang pwet mo. Ni Mildred, papa, mama. Mildred, napapaki ni mama. Mano po? Kasi anak ni Apo Diyos iha. Mano po? Wow. Napintas. Di baga kung kuha na ti William Meremy, papa, mama. Dapat lang. Mano taon mo iha? 22. Sir? Oo, pag-sir pa lang. Fresh graduate, ha? Ako pa'y trabaho mga ron. Nagsapasapulak pa laing. Di, oray no, hang mo pa lang ron ka sa pulan ti trabaho, ta. Agpasikog ka nga dagos, tap dumadaan ka mga dagos, ta po ko, wan? Isuti ko na ni Willie, papa. Nga, balsegmet na jay. Boyfriend ko nga nakasikog ti sa bali. Nagpasikogak mo, barbaring ano, masikugan na. Saan nga nagsardeng da papaki ni mamanga nangumput, no kasano nga napasamak ti amin man. Kit kaslasan da mamati. Idi istorya kang kuana. Kada kuada manong nga kasi jati napasamak. Agsangsangit, kanisidgag, imbaga na ti problema na insingasing kumot nga balsen na. No anyat na inaramid di boyfriend na aramidan naman. Yan. Kita yan. Instant. Nga nag-hotel kami. Nagunod kon kinaamin-amin na. Kaya kadlaingan niya. No talaga nga dumteng. Oray sa dinot ayan mo. At no sa jet ayan na. DJ. Hindi ba nga panao manon name da kami kini Mildred iti nag-asawa. Kat saan nagbabayo nga ng asawa kini Mildred, agsipot ipatpateg ko, kinipatpateg nakmet. Maguston met da papa kini mama, manon name tan, naasikaso isuna. Wan, nagsikog nga dagos mano, talaga nga nalaingat na, kanedi nga panag-hotel mi, kat nakaala nga dagos, takalpasan ti may sa 2-3 bulan, hanan nga nadatngan, manon name, ket adan inawon na. Nga ti agdama, manon name, 3 dagiti anak mi, keniya Mildred. Hanggon nga binagtrabaho pa, manong. Saan nga naitrabaho pa, tinadaw na. Taasi ka sumlatan dagiti anak ta ko na. Hang kami nga nang ipatakber ti balay, kadin namin da papakin ni mama, iti family house mi, ket da papakin ni mama, iti mga, aywan ita kadagiti apuko da, iti kayat mutan ti asawa, ti agtrabaho. Tatalo lang ti kayat mingan na. May banggap mit kini Alan manon name naragsak damot. Tada digiti gundaway nga agsasabat kami iti mall. Kadwa damot digiti anak da. Dito nga rin ti pagkasarita manong kadagyaman nag-unay ti alos mo nang ibasa kit sabi ko ma tadamat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga nagdengag ka nagbuya tuyag yaman nga pagayam mo. Willie. Thank you mat kang ka Willie. Thank you mat kadagiti nagbuya. Kaya